Dobar dan, dragi učenici, dragi takmičari ovog prekrasnog, zaista prekrasnog takmičenja. Dobar dan želim i organizatorima takmičenja, jednoj prekrasnoj dami koja zaista ima ogromnu ljubav u svom srcu. Gospođa Ana, hvala vam što i dalje uspijevate da održite ovo takmičenje, da ga organizujete i da se borite čak i u ovim vremenima koja su zaista teška za sve nas. Dobar dan želim i članovima žirija, svojim dragim cijenjenim kolegama. Dobar dan želim i našem predstavništvu i ekipi iz predstavništva Republike Srpske u Moskvi, naravno predivnoj Ali koja je uvijek tu da nam pomogne u svakom trenutku i da izađe u susret kada god je zamolimo i pitamo za pomoć. Naravno pozdrave upućujem i u ime direktora naše škole, u ime uprave škole, u ime svojih kolega i naravno učenika naše škole. Imate jedan veliki pozdrav iz Banja Luke, iz Republike Srpske. Ovo su neka čudna i teška vremena za sve nas, ali ono što treba da shvatimo u ovom vremenu jeste da nam je ovo prilika da se vratimo onome što smo možda malo i zaboravili, onome što je zaista najbitnije, a to je naša porodica, naša vjera, ono što nas je održavalo kroz sav ovaj period. U ovom užurbanom svijetu svi smo pomalo zaboravili na tradiciju, zaboravili smo na naše najmilije, na naše roditelje, na naše prijatelje, na našu rodbinu, ali evo, ovo je zaista prilika da se ponovo posvetimo njima. Zaista počinjemo da shvatamo da je ovo vrijeme, koliko god da je teško i veoma dragocjeno, zato što smo, barem ja govorim u svoje lično ime, ponovo se osvrnuo oko sebe, proveo toliko prekrasnih trenutaka sa svojom porodicom, sa svojim najmilijima, ponovo počeo da obraćam pažnju na riječi crkve, na riječi Boga, da zaista trebamo da vjerujemo i onda će zaista sve biti u redu. I tako u ovo doba najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa i najradosnijeg, imao sam tu čast i priliku da pripremim jedan tradicionalni ruski recept, kulič, ali da ga pripremim na srpski način, to jest moje viđenje kuliča na srpski način. Evo ovdje ispred mene je kulič, nadam se da je ovako lijepo, da je uspio. Ono po čemu bi ovaj kulič trebao da naglašava taj svoj srpski status jesu namirnice, to jest osnovne namirnice od kojih je napravljena, to je kajmak i suhe šljive. To su dvije namirnice koje su veoma zastupljene u srpskoj kuhinji i zato sam pokušao da ih ukomponujem u ovaj prekrasni slatki kolač ili hljeb. Da li sam u tome uspio, to vi možete da ocijenite sami kada pripremite, ukoliko želite da ga pripremite kod kuće. U prilogu videa će biti i kratak opis recepture i slika, a ja se nadam da će vam se svidjeti ova srpska varijanta vašeg prekrasnog vaskršnjeg kolača. Evo još jednom da vidite kako on izgleda, malo dekoracije sa suhim šljivama, sa jestivim bojama. U svakom slučaju, zaista sam uživao dok sam pripremao ovaj kolač. I evo, još jednom želim da vam se zahvalim na pozivu za učešće. Želim da vam se zahvalim što ste tu uz nas i u ovim teškim vremenima. Srbi i Rusi su povezani neraskidivim vezama, onim najjačim, onom vezom pravoslavlja i ovaj put još jednom sve to dokazujemo. Veliki pozdrav za sve vas iz tople i prekrasne Banja Luke iz Republike Srpske.